Sangni le somni le khat kuma sangje majan Arunachal Pradesh mi gen theita MLA pa in sungajan ki pa na ta khat ni ana umine hi hiji ki pa na chu amonu chan naw anawo mi anawo chu thlagi lang he ani heta ani wa ding a hetan a hin la wang sin ta chan naw ani ma sangje majan amonu chu gari I accident in athitai ti thu hi ahung ke jata ne hi hiji thu ki za za chan police ho jong hichlai mun chu team khan he ga hlung pai tawin ama ho gial chun gari accident in a gialwin iti chen thu cho khol win a hele azona thu a hin zau a hin he nu chu mi a he zo se chu alung dong hle jing win hi mi pi alung don naw aji chu hi chinu meinu hi MLA khat in sunga ga chenga hi en MLA chapa to ki chenga hi en hitabang thil so dei lo ta MLA khat in sunga ko na hung su do a hi je chun ama hon zo ana ta san powin kilom zong asa powin lungdon na dim chu a hi win hi MLA khat in sunga ko na hitabang thil dei lo ta ana so chule lomjong kilom lo thil so anom hi I het nom wale tu sim hi azon chan ge ina ngai dingobin ikiti mo ve hi chinu meinu amin hi tichi Meena lisi a hen ama hi in sungen thia kon hung ki seile na hen police akai ding chan chu a khovel wa chan ana kayen police akai ding hi phan hen sangni le gate kuma hen itanagar mun hi azon ta nei hi chilai mun ahlona chan ama jong college ong kai tan a college kai na mun chan loi pasal khat hi a hin nei ta nei hi chipa min hi lisi roni a hen lisi roni hi Arunachal Pradesh MLA khat chapa chu a hi in hi iti chan ama ni jong ahong ki vok man tan pha na che chen a hi le ama ni jong loi pha gol pha hi ahong hi hon tan loi pha gol pha a hi zo nung hana chan lung sit langin ahung chuan ta ni ti chan ahung ki ngai honin na hi le azona hin thi chan ge ya ding hin ahung ki lung sit mong jeng hon tan khat zia thi ngam lewa hin ahung pang hon ta na hi ama ni jong thi chan ge ya dinga akilung sit mong hon pha na chan numeinon jong ain ko te ki hovien pasal pan jong ain ko te ki hovien ama ni akilung sit hon aki ngai dan thu hon chu ana sei hon ta na hi numeinu hi in sungen thia kon chule ama hi alai la an hi en pasal pa he MLA chapa a hi ni ki ka mi upa an hi kinin hi di chen amanin jong amani akilung sit thu hon aki chen ding thu hon chu ain ko te kowin an sei hon ta na hi le ain ko te jong chen ain nu pi tawin hi ti ain nu pi an phana chen amani jong ki chen loi ding en ti hon tan sangni la somna ni kuma chen an ki cheng hon ta na hi amani jong aki chen zo hon chen aki pa hle jeng hon a thon zo nomin iti chen ki pa ta chen hung cheng khomovin sangni la somle li kuma chen chan mi khani a hin nei hon ta na hi cha nei zo hon jong chen masanga akilung set hon bang aki ngai lut hon bang chen aki ngai lu jing honin hiti chen ki pa ta hin ahung cheng khom jing we na hi hijilai ta chen Meena hi Miss Arunachal Organization Account and Finance Secretary in anapangin chule ajipa lisi chen business aza za ni abolin hiti chen sum a holin aki chen hona ko na pha ni chan chu boina I ma cha le hen hiti chen ki pa ta hen ahung cheng khom jing we na hi le sangni la som le sagi kuma kon chen amani ki ka en boina neu hi ahung tan kilung nu mona ahung pan ta ne hi amani ki ka a boina neu ahung ma kon chen amani jong a khom hon chu ahung ki kha jep tan hi ti chen chum hin ahung lo hon ta ne hi hi ti amun chum ma ki ka ta ahung hon pha na chen ain ko te win jong a hin heta win hi ti chen ain ko te win jong amani ki ka chi pi ma ham su phat ding ai lo wa hele amani thakana khom sa ki ding tin na sa tain plan ana gong ki novin azon hin amani jong ahung khom kin hon tan hitia avela ahung khom kin hon chu kumni sung hi khom honin kumni zo sangni la som lo ko kumachon amani ki ka ya thain boina hi ahung kit ta ne hi hitia amani ki ka boina ahung kit phana chon ain ko tewin jong ahin hekit tawin amani asu to ki novin khom sa ki tawin ne hi le sangni la somni kumachon Meena hin naw a hin vop tan naw a vop phana chana man jong a khat langa in ko te cho phone a bolin a sei pi ta na hi le ain ko te jong chun naw a nei ding chu anga lel hle jeng win a thau anom hle jeng win ne hi alang khana a chen te MLA te jong chun amu nu win naw a hin vop ki chu a ki pa pi win a thau anom win naw a nei kal chu anga lel hle jeng win
Ajipa jong chun Ajinu cha lungsi nin phata chan a hin sin sa in a hi le November tla hin hlagit lang hi a hi tan 5 November 2020 ni kho a ain ko tewin athu za uchu azan mangu aba sa jengovin alungu jong an athle jengovin hi che thu za uchu amonu Meena chu gari na ki tolen lampi pangin ai accident in athita ye ti thu cha na hi en hichlai mun ai accident zo hichlai vela khatleni awa le ho chun hichi amu do phanu wa chun police of fun a ball pay win a sei ta win na hi le police ong a pet pe na chun hichlai mun jo ga thlung ta win ama ho chun a ve win a hi le asunga chun Meena cha chang se na ni ki tungin tisan anadim jengin lamthlanga ki le hla hi ji chun ama hon a pe na chun gari accident na thi in anagel win na hi police on song a pet pe na chun Meena chu gari a kon ala do win lo in a thlut ta win doctor hon a sei na wa chun oi sunga naovop mi hlagit a thling tai chule asunga naovop mi athipai pai tai tin a sei ju win a hi police on jong hi chi amu do wa chun alungo dongo win aki su kha da nong cha ve win a hi le iti ta sa thisan apo do na theilam pi jong so kit pon chuti lawa atol jong lo khat cha jong kit lo ama chang se hi tia jing ding chu ta san mong po win a hi chu hi cha chu gari accident na akoi chele hi jing ding a hi en ain la ma ho alung don ji wa chun Meena thi thu chu FIR ji lu novin hidi chun ama phona kon chun hi chi gari tol chu koi hama driver cha in khul ta win hele hi chi pa chu da thang suwang akiti en ama ho jong chun da thang suwang chu phone call a bol win akicha na azam dan thu ho chu adong ta win a hele ama chun ka kichat wal ja ka zam hi ati en a hele police ho chun ata san po win hi chi pa face to face a ki mu pia do di ati ta win ahin holovin ahin mantawin alim amu uwajan ni chapa chu Meena that dinga chun aging mo che win a hi aji chu asunga apu nu chu hitita ki su kha ta le atol pa neu cha jong ki su kha na lo lewa a chu ama ho so lung adong win hiti chun athat dinga chun aging mo che jeng win a hi police on jong hi chapa chu aman tu mu win thudo na chu anei ta win thu ta sei ding chun a sei win na hin la hi chi a driver pa chun thudang a sei pon thu khat a sei cho sei jengin police ong chun adong jeng win na hin la amang chun thudang sei lo chun a sei ngai chu a sei jeng in a hi hitia driver pa police on thudo na nei lai ta wa chun Meena postmortem report cho hong po do tan report na chun Meena hi gari a accident a hi poye ama hi thi gi ho ai lo wala thi gi ho a ki je ma gen theita ki su gen theya ki thana hi 18 ahung ki sei ta na hi hitia report ahung do pha na chun police ong chun driver pa sa king mo che jeng tawin thudo na hi anei ni jeng tawin a hele driver pa jong cha kilep jengin thu cha sei mong pon ni li ado zo nung ba hen driver pa jong chun thu ta hi a hin sei do ta na hi chi a hin sei do chun police ong alungo dong thla jeng ovin akim vela zo se jong chu lungdon na en adim jeng ovin a hi gari tol pa na sei na chun Meena chu gari a accident a hi poye gari a accident masanga ki that masa hita chu gari accident a theina dinga ki accident sa hi bowe tin ain sei ta na hi police on jong kun atha ham ipidinga ki that ham tin thudo na he nei ki no win a hele driver person hi chi thil go na chu koidang hello Meena aji pa hi 18 ain sei ta na hi police on jong hi chi thu a he no wa chun 10 November 2020 ni kho chun Meena aji pa lisi roni chu agaman tawin thudo na hi anei ki tawin a hi lisi roni in police ho koma thuta a hin sei do na chun Ajinu hin kalampi kamasang ei su boyen ei kha tanin kamasanga kalampi a kona kala do thina dinga chun ama hai ka tha ho ngai tan ka tha dinga hin plan ka hin gongin kaloi khat hi ka kheu pi en ama kom chun kaloi nu a tha ding hin ka hin sein a tha ting chele koi machan a het thelo na ding a het do lo na dinga na tha de tin kana sejin a hile kaloi pa chun ama holanga mi that ji pasal mi ni hi a hin holin 27 October 2020 ni kho chun itanagar mun a hin zon hanin 28 October ni kho chun kaloi nu jong hijlai mun chun ahung ye tin a sejin na hi hijlai muna Ajinu ahung chu ama en anako a hi en Ajinu en ajipa en hetabang lunggel an nei chu an he papon ki pa ta chun an hong in a hi lisi roni en zong Ajinu that dinga na koi ho chu Lakh som dinga ha an ki ho pi a hi en
Lakh nga chu atha masanga chun at once in anapitan Lakh nga chu atha zo ting liao api ki dinga chun ana kheu pi in hi phana che en a hi le date 30 ni kho chun athat dio jong chu kheu kho movin ama ho chun e ho keu se hi sawin mi khat mi ni be ko be oti ati win iti chun mi khat ni athat dingin a ko be ta win hi lisiro ni Ajinu that ding chu mi li he ta win 3 November 2020 ni kho chun aman jong athat ding ho to meeting khan hi nei hom pi tan hoilai muna ke that phading ham hoilai muna e tha ding ham a sei khom win chu ti lo wa agari tol ding jong chu mi khan hi a hin hol be kin win a hin ko be kin win hi le Ajinu that na zaw ding chu mi nga hi an hi ta win hi ama hon jong Ajinu tha na ding ni kho hen lang amun ho chu sei chai zo won chon a khen kit ta win 5 November 2020 ni kho chun jingka hen lisiro ni hen Ajinu cho ko phetan hiti chun athat ding se to gari na ki tungovin achi tawin lamka achun lisiro ni cho kumpa tan akum zo chun ama ho chu achi tawin hi ama ho jong achi chewin lampi chun mandir len ta kha jong he khel pawin mun thip la gam la pha pha na hen athat dinga ki gong ho chun lisiro ni Ajinu chu anung lang kon chun a hin tu tawin hi ti chun amu kan pewin a hi le ama jong chu alung adongin ama sanga to ho kom chun nei ki thopi na tin a hin la kano chun adon powin iti pe na ki thopi na thumwang chun hichilai gamla amuna chun koi ma cha pon a hele a ki thopi di ta pon iti chun ama hon jong a eng bolwin athat tawin a hi hita gar chunga tha phanwa chun ama hon jong wo ki tin a wo win a thimong mong a hi a het phanwa chun a bon chaw chun a kum tawin mun khana chun gari chu chang na ki to sawin lam thlang lang chun a ki to thla sa tawin a hi hita lisiro ni Ajinu thi zo chun athat ho jong chun a hin da hla tawin azam mang tawin pha chom kha zo hen hichlai muna mi wa le le ho hen hi chu hin mu do tawin amu do do jan police ho cha hin he sa tawin a he sa jan police ho hichlai mun chu ahung hlung tawin hi police on jong Meena chu garia athi lo chu a hin he chen tawin hi che a he do wang wa chun ajipa jan ipidinga hi tia Ajinu atha jing ham ti chu a he nai powin ama hon jong a hin holbe ki tawin he le ache sa sangni le som le sagi kumachun ajipa hen doma dang an nei tan doma nei hi Ajinu hen a hin he do phana hin amasang chu su bon pi ding tin plan an gongin a hin la asu bon thei pon ajipa jong hen hitia Ajinu jeng phana chun alung ahung hang tan Ajinu tha ding lunggel hi a hin nei tan hiti chun kum thum zo hen Ajinu hi naovop thlagi lang anavop wanga hen an that ta na hi police on jong thu a het chit phan wa chun athat na zau se mi nga ho chu a hin man tu tawin alang khana Meena a in ko te jong chun adomanu ki san cha hin se tawin hi le police ho jong chun lisiro ni adomanu jong chu aman tawin hi hi choloi ama do zo jong chun ama ho hin athu hi khol ben an in live in agelovin a hi le Meena le thi hilovin asunga naovop hung so ding naw sen chan ge ya thi hi ji chun apona ba se jengoven hi ti chun sangni le somni le khat February thla chun a hin khowa zel tang den dingin zelinin akoi ta win hi loite ho hitabang pasal hitabang mi mo chu ipi kilo le na tm na lunggel komenan hin seidingin ka hin teme tusima zona chan hin ngai zo se na bon chaw chungin ki pa thu khain sein tusim tha ahung ki taka sin ananga jingoi te